Ki khubor ka Batesi TV. Rake ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur R1000 R pusau. Sakabuan, sakadan dengan duki, sakabuan, labuan mah, labuan kakmat asal. Sakabuan, ingin penviral ni video, ingin penviral. Tahu ya video jak penviral. Dia persaplian kan ni video. Udan hak duki badu buat. Tak ini rumah. Tang hapo arpo sau genta baga video kala sapriang halor ka wei ke jingja halaban police station. Bala keno ba wei sub inspector yau bala tip kerteng kumu ba ar marwen. Ula syok kau yang kat ba udang don ha ka kamram. Marmar ketenat pulit jongga East Khasi Hills District Lengbau Sector Police Officer ka laban kala penlong ya ke jing tokit ban lap ya ke jing shisha. Kat kum ka video bala sapriang ha ka social media ka wei ka kentai bala senran lang dagi kat tu ka nigi brio. Kila lej ban ujor ejahar halaban police station ha ka kendai tarik unai lor R1000 R pusau halor ka jing syak takti ha wei nong nya taksi. Nrei kila lap penban ba uniu pulit officer ula bu kiat. Halor kani ke jingja ka women police station kala yarap ya kalanat bat register ru ya ka kes kat kum ke ejahar bala mudui da kani ka kentai ka bala syak takti. U Superintendent of Police jongga East Khasi Hills District uba S Nong Tenger haga jingya keren bat kilat patai kubor haga shipau tarik unai lor R1000 R pusau. Ulayatu bayau Sub Inspector R Marwen la ai jing penstam da ka suspend na ka kam bat ka jing tokit halor kani kala ya syakmat. Shushu ulaong baka tanat pulit kanom Aili Satya ya gino-gino giba tamput bat ya gino-gino gibalek bakla bat ya gino-gino gikam gibomdei. Kakmat asal. Sakabuan. Ingin penviral ni video, ingin penviral. Tahu ya video jak penviral. Dia persaplian kan ni video. Udan hak duki badu buat. Tak ini rumah. Okay, regarding the incident yesterday in Laban police stations, it was very unfortunate, but we have taken prompt actions against the Sub-Inspector R. Marwin. So he has been suspended, placed under suspension. Yes, East Khasi Police, we never tolerate to the indiscipline, and we prompt action taken, and we always rewarded to the good officers. We always reward for the good deeds, good action they have taken, they have done, and we always take a strong, stern action to all those misbehave and those misdeeds.